Ningkreng apor pulote thoi inglong habaralong ta kikreng gitiapor. Bangso apor ahud me kinir setame bat chetbino. Nasi bangso me kecho apor ahud kupuson pensi kachingrai mate kachepajok du nangjima. Bangso phuthak kedam tang phai kuni ni phai inkoira ner kebarni Hamren rong sopielong seke kipia sai dengpon. Hamren Fire and Emergency Service Matithi Hekpen FNES Fire Station hin penchepatir biponsi ningkring ningthi babbi kikreng phunalong rihing ami pen chenglok gas cylinder ningarong kachipi hut osomar bom kapang boba mi pen hemrit kana hok thedung kachetong nang pen kachipa jok nang jia ke mang pen kedam tang phai kuni ni phai ingkoi raner kep arni ani kang sampor phai hinira achiti malom pen Hamren Hithi Multi Utility Building athengno anparda Hamren Hithi barim ru samsung sing intia kum linalong me pen kachire nang ja phuthak seke pipon labangso seke kipia hut koson pensi hemrit lapen kulat me ke chalong kacherab dun thegjima bangso phuthak sitami paklang ponrti news karbengong live news karbengong live itum tini laso program ke dei abang ke laplo dan itum non ni training thita ile tunang le bom lapen ni training thi pulote ki kreng apon so ki kreng apor pade mi kichu abang ke itum ni kreng apor sa bisi de deki bisi hak ke kasi laso mi kichu pen son si itum kachingrai nangji ma take bang putinta itum chi ne me kometu apor ni kichu ti kometu ne lapen itum mi chulote bang putinta nervous do pok lagi ane son si laso mi phan kapam map nahi ma kasi laso mi kapam map nahi aphan lasi ni tum laso program ke dengi lo jen penan non son LPG gas isi hak ke LPG gas mi gitu pen atau patum aphan ni tum laso lam si kapachini kang tum den laso awareness ki pon bangke itum LPG gas son mi gitu pen son si tum kapam map nahi ma laso si tum rada han isi kapachini Bangso hut FNES Thanbang Manik Timong Fireman Clinton Rongpipen Chenglok Bang Krepli Fireman atum Cherab Dunsi Armu Kachetong Dunara Phan Mepen Kachingrai Thekje Phan Seke Pipon Lason Thotsi Havar ke hat rong sopielong sitame Hauraghat Fire and Emergency Service hin penchepatir biponsi Meke Chopen Kachepajok Panja Phuthak Radaphan Than Paklarpon Oi Hauraghat Fire Service bharprapto বিষয়া হও মোৰ নাম পুচেন্দ্ৰ জহৰিছা আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ হাওৰাঘাট অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীও তাৰমানে দুটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছো এটা হ'ল হাওৰাঘাট ডেইলি বজাৰ আৰু এটা হাওৰাঘাট পানিংটি গাঁও বজাৰ এই প্ৰগ্ৰামত মানে আজি ৰাইজক এটো দেখুৱাব বিচাৰিছো যেটো নেকি জুইৰ পৰা আমি কেনেকা এৱাৰনেছ হ'ব পাৰো জুইৰ পৰা কেনে সাৱধানতা ল'ব পাৰো আৰু জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে সেইখিনি কথাৰ লৈ আমি মক ড্ৰিল কৰিবলৈ লৈছো আজি ডেইলি বজাৰত জুই লগা যেহেতু আমি খবৰ পোৱা মাত্ৰই আহি পাই মানে জুই নমাবলৈ সক্ষম হলো আৰু তাৰ পিছত এই যে কেজুৱেলিটি এটা পালো এই কেজুৱেলিটি উদ্ধাৰ কৰি আমি টটাটৈয়াকৈ আনি হস্পিটাললৈকে প্ৰেৰণ কৰিলো আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ স্পেচিয়েল ডাইৰেক্টৰ ফায়াৰ সাৰ্ভিস আসাম তেখেতৰ পৰামৰ্শমতে আমি এইখিনি প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছো Hamren pen Daniel Hill pen Havar ke hat pen Harsing Rongpi Karbiang Long Life